Okay, I'm calling police about live way too. Ngama members awuthu asijoyinile asibenzisa bengeyona inhloso yethu ukuthi nibone senibonile awuzwanga bafowethu komunye wabo mengabe shithakazelo zakhuphala nomasho now into sungulwe kanti kwakurekhodelwani makuzophinde Come on, boy. kodwa nayo lento abayikhuluma kamasho asithi ukuyilungisa kancane awumuntu uthe wazinto mzakamasho kwanushilo socela mazibu kwenze kanje ushare i-address yakho ebese uyabatshela abafowenu ukuthi mhlawumbe ufisa ukufihlelwa kuphi emakhaya angithi phela udubula ngaphambilini ukuze kuthiwa khona labo abadubula phambili iminake loyo namhlanje wesigqemeza noMadlamini anginyanyile uma salad ungena noMadlamini bamamele ngokucana ngithina ngifile eduze umasalad cha phela ngithi bengizokuvezela ayi mina ngeke bros angeke lento yakho ngiyiyeka manje yini uyazi Madlamini ngoba ufunwa yimi wena mana Dalo ungamqoma usalad hayi lutho hayi akekho right ufuna wena mina kodwa Dalo ake sibhekele nje abalali esibekele abalali lokuphosa babele nje sicela sami ngiyangibingelela kusami angikwazi ukukhuluma emnambe ngiqhutshela ngizenyembezi ngoba siwasilana nje sizosebenza sizokwenza nje forever yena uselapho nje Dalo awutshela abalaleli ekhaya ukuthi anonymous umuntu onjani umuntu lo head legacy anonymous Dalo angithi okay Dalo ayengqalela mina bafowethu ngiyabingelela nje balele emakhaya ngihamba nesithelo sami uMalandela Dalo awutshela abantu ukuthi uhamba nobani ngihamba shona Dalo ngeke ayibhlungu nje shona Dalo shona ngihamba nomuntu owakha amakhabe hawu Dali kanjani Dali akayifuna kaDali akangihleka Dalo bathi mina ngumfana amakhabe Koze nidla ngakho lokho idla ngakho khona lo cha sihleka ukuthi akafuna ukusho ukuthi uDali wakhe ufuna ukuthi hayi umfana nje wamakhabethe owakha bathi legacy babo usungibiza usuthi umfana wamakhabethe akasenzeni kanje na akasithiwa namhlanje uyalala Dalo ekuseni uyavuka uthana nosigqemeza ungenze njani ungenze njani Dalo uyalala namhlanje uvuka ekuseni uthana nosigqemeza hayi ngeke ushadile lo muntu forever yena uzolokhe kubize radio ayo 80 some i-traffic cop umuntu onjani umuntu nje happy slowly kodwa ngethemba Dali ngabinjwa uma umuntu because wathi ufuna inamba yami kodwa ngicela uyikhulumele wena inamba uyimini ngimfonelayo ngeke nithola first of all to the number I tholakala first Yes. From the challenges monkey indoda eqala ubhande umjelekwana
cha Hawu. abantu ngihlezi ngibatshela ukuthi udala ufundile bengangikhola angithi udala ufuna duty Yes. ufundela i-teaching Yes. wenza inyawo ezingakonje hayi shona abantu bekuzo Oh yes. Ayi. awu dala nge-teaching u4 years 4 years. asinawo bisho ngithe mina kwemotweni iminyaka u4 most 5 manje mina ngisazi ukuthi Mhlawumbe wena phela odidekile ukubeka abantu esithombeni udali ugqoke isigqoko seguji ingubo yeVersace nama-crocs eVersace kodwa ithumbe bazoyibona kulive injalo live ithombe. Unabeyibona. Ngiyabona social media ukuthi hey Yebo. mina wadala umusa lapho nje ngivibile iqiniso ngifuna mina ukuba nesithembu ngifuna ukuthi kube umroza kube uwena nobabili niba abantu bami kunjani lokho Hayi ngeke bhuti sengithathiwe la okay I understand ngiyabasonata ngiya-understand dali ungizwe wathi une-cancer usadali unani wangamfuna nje Hayi. Akayithandi lo muntu. njalo sizobe sinabo kuyishow le ezobe ila e-Stable Theatre mhla ka-9 ilakho besivakashele namhlanje ukuzokwenza isiqiniseko ukuthi mhla ka-9 e-Stable Theatre sobe sinabo la sobe senza khona i-comedy search yethu comedy show in fact but include nama-upcoming artists ama-comedians amasha sizoku-introduce ama-comedians amasha amathikithi akhona ewebticket uma ngabe uwadinga awu-150 kuphela siyacela abantu abake basondele abakwazi ukuthi sebengahluleka ukuyogcwalisa inkosi yami i-Stable Theatre sisifaka 200 and something shuthi mzuku sithi caca kuyokwenzeka kanjani Mhlani polisi mabhida yabo kwenza. mzuku sifana ngoba phela sibheke kwimabhida sisahlokoloza la sifuna ukubona ukuthi ungalokho uhlangana ukuthi have ngithanda bonganengane akuthande ngethikithi into engiyithandayo yobe kumgqibelo nawe mroza nosigqemeza lapha ya Yebo noma kanjani sobe ayithi silapha. sicabangela le gang uthothi nawo futhi inkosi yami yabo babheka njengoba behlele becela olive ishow soyiqala early senzele ubabheka ukuthi akwazi ukugoduka kahle yebo ngo3 nje ishow iyaqala akabe ucela kumanje kulift ubabheka ukuthi mhlawumbe uyobeka ubani yeah okay mvumeleni ngiyeka lapha ngibuyela kanjani sobe sibhala sinane the legacy of sales ama contact details abo nenokuthi batholakala kanjani kodwa manje ngikhumbuza ukuthi indali yonyaka yamanana phansi iqalile ilo price sale yonyaka isiqalile joyina ke umkhosi wa Shoprite wosuku lokuzalwa wonke kakhulu kuyena yonke imikhiqizo eyintandokazi yakho phakathi umhla ka10 kuSeptember phakathi kwamanje kube umhla ka10 kuSeptember thola lakhe ithikithi nemtilizo empeleni engahlula yosuku lokuzalwa efana nama